ngiring mangke megeneng samilang melajah samilang megendeng Om Swastiastu. Makin melajah lan megendeng. Antep titang uli joh-joh mriki kalau melajah megendeng aja Bu Suci. Inggih para pamirsa sareng sami sanewang yang titiang ringgalih sane becik puniki ringgalih sane utama puniki kecunduk titiang malih majeng ring para pamirsa Facebook sane dahat wang yang titiang ring acara melajah metembang studio Pondok Nyingkir nggih sedhereng lantur ngiring astiti bakti majeng ring hidayang para mokawi dumadak sangkaning pasucan ide presiden titiang sareng kalih ngaturan kegiatan ring galai sekali ini yang pengincar acara Pondok Suci kesarangin oleh Titiang Madi Sugianto saking Kukuh Marga Bapak Kepala Desa niki nggih titiang ayah ring Desa Kukuh nggih bagi pisan titiang presida kecunduk niki saking napi dangin abian dung dadakan niki mendadak dadakan niki Bapak ngerawuhin titiang ke pondok nggih kemawon ampura pisan ini genah titiang sekali mangkin puniki nggih menawi akeh sane uning ring kewendanan Bapak puniki kariwi muda sejening yuse saking mawon sampun becik pisan sejening kawendanan kewagedan ring Bapak puniki ring nenten titiang wau melajah tangkil mriki ke Pondok Nyingkir mangga boleh hajah-hajah saring Ibu niki nggih sareng-sareng melajah nggih karing niki nginget-ngetang aduh kesuwe sampunten presida kecunduk sareng semeton niki riantukan wenten kapiambeng jagat wenten harus jaga jarak dan kata jaga jarak sesuai dengan tapi aturan pemerintah nggih. Makin tapi jaki kenten pelajaran niki. Mata tegar mun nggih. Niki katur pupuh ginade nggih. Bapak suksemo niki sampun presiden ngartos malih bos. Inggih hak samang niki pamirsa sinareng sami titiang nak wau melajah jugul titiang tamat kelintang niki nak ngadu mental kemanten. Hak samang kan Bu kirang langkung. Sasareng nggih. Bawa sepertamo dardaya inggih sane mangkin titiang jaga maktayang inik perkawinan utawi pawiwahan manut undang-undang perkawinan nomor siki warsa siusanga 17 niki mungguh niki inik pawiwahane baik kedan alaki rabi napi nike pawiwahan nenten wenten tios wantah paiketan alaki rabi puruse kelawan perdana kadasarin antuk manah saling tresna kapi tresnain sekalamiwa niskala manut sastra Indu
sampun kecatriwan tah pawiwahan punika boyo angge sarire kemanten nanging taler manungil manut ring ajahan agamu keluarga langgeng kewangun napi pengabdi ngewangun keluarga nenten wenten tiwas wantah mangde kapolehang kelanggengan miwah nenten dados madu parwa moponin bagya santosa tetuek nyane ngelarang gre aste asrama punika mangde perside muponin ngemolehang kasubagian lan sentose skala miwah niskala tresno asih bakti ring ida yang widi pawiwahan punika patut kadasarin antuk asah asih asuh tresna kapi tresnain subakti majeng ring lingge guru Swadhyaya sesanong agem gerastong aing ri sampun ngewangun kulawarga ngemargiang gre aste asrama asapun napi sepatut sesanan irageni mangendo satya lan sutine pemekas nyane sang kalih suami istri mangde satya lan sutindih ngagem keluarga tendados obah ringa sekaro pawiwahan napi mawinan nenten dados ngerangig ngewangun keluarga santukan sampun manggeh pawidi widanane mejalaran uposaksi sekala lan niskala sangkale eling lan dinungut punika raris mangge sang alaki rabi setato eling lan setinut ngajegang keluargane mangde asri santosa lan sedadeng ngut
sayang patut setade eling ngeman keluarga mitetetin pikayun mangde uleng manahe ngacepang kasuwertan ring jagati saling asih dan kantos balas merabiangan patut sang alaki rabi setade asih semalihan enten dados gelis cemburu bangten nika ngawenang palas makurenan napi malih cemburu buta tapi malih cemburu buta nika ampun ten becik nanganan membuat sakit hati cemburu nika akan membuat sakit ten kenan Bu sapunika taler ane cemburuin pang transparan pangten wenten sembunyi-sembunyi yen sampun saling percaya nenten saling wenten cemburu majanten langgeng kan langgeng seiring sejalan memargi asiki kan sareng wastan kan song umah satu rumah berdua niko mawinan yen nak mesomahan punika mangde seagama Bang Dados harus mesenggamo ra semakin muponin bahagia wonten yen sampun seagama nirgama yang titiang sekadi nayung perahu dayung pun peturu padoh niki Presido harus ke pulau impian dan singsal pemargi ke sampun pengabdi nggih ngiring makin mau usaha-usaha pun api jantuk mangno Presido puniki napi anut turmaning adung anut lan adung inggih pamirsa wantah hamunika Presido titiang ngaturang sareng kalih wantah kalih pada puniki wau percobaan nggih mogi-mogi selanturipun Presido titiang nglanturang angin titiang nyelimurang manah titiang yen sido antuk angin nyelimurang kayun idodane pang wenten punika keterkaitan ris jroning wenten jagat pandemis kadimangkin iki Pak nggih dumugi iraga sinareng sami kapice kena rahayu yen sampun bahagia Presido nglimurang angge tapi malih Presido menghibur orang lain pasti ke imunitas tubuh meningkat inggih pamirsa wanda punika Presido kirang langkung titiang unas ngampura sareng kalih durmane ngaturang susmoring uratian para pamirsa sinami ngiring aturang para mosambi Om Santi 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 Om